ифтитоҳ намуданд. дар маҷмӯъ дар бинои нав инфраструктураи зарурӣ барои фаъолияти самараноки кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷои нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода аст. 14 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт бинои нави Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоот аз ду қисм иборат буда дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видеоконференсия ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. дар маҷмӯъ дар бинои нав инфраструктури зарурӣ барои фаъолияти самараноки кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷои нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода аст. 5 мизоҷ А3 лутфан гузаред бар афзанаи 4 маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, амборҳо, толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. бо мақсади рақамикунонӣ ва автоматикунонии фаъолияти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, низоми иттилоотии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ таҳия ва ҷорӣ гардидааст. дар ин низом зиёда аз 250 кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар 68 шаҳру ноҳия амалӣ менамоянд. ҳамзамон рақамикунонӣ ба ҳисобгирӣ, нигоҳдории дарозмуддат, таъмини дастрасии фаврии сабтҳои бойгонии асноди ҳолати шаҳрвандӣ, низоми идоракунии бойгонии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ таъсис шудааст. дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ зиёда аз 35 миллион сабтҳо маҳфуз аст. айни замон зиёда аз 1 миллион 700 ҳазор сабтҳо рақамӣ карда шуда ба ин низом ворид карда шудааст. рақамикунонии сабтҳои бойгонӣ зина ба зина идома дорад. иншоот дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда, бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. тавассути ин таҷҳизот сабтҳои бойгонии мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ зина ба зина рақамӣ кунонида шуда дар низоми идоракунии бойгонии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ворид карда мешавад. айни замон дар мақомоти адлия 9 низоми иттилоотӣ ба истифода дода шуда дар соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва нотариат равандҳои кориро автоматикунӣ намуда, инчунин дигар равандҳои корӣ тавассути онҳо татбиқ мегарданд. дар ҳамкорӣ бо агентии инноватсия ва технологияи рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии қонуният, хизматрасонаи давлатиро дар портали ягонаи хизматрасонаи давлатӣ ҷойгир намуда, марҳила бар марҳила барои шаҳрвандон онҳоро дастрас менамояд. чунин тарзи идоракунӣ имконият медиҳад ки фаъолияти низомҳои иттилоотӣ бефосила таъмин гардида хизматрасониҳои давлатӣ ба шаҳрвандон бо сифат ва саривақт пешниҳод карда шаванд. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави Вазорати Адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомоти адлия буда, барои татбиқи ислоҳоти соҳа гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад намуд. шӯъбаи апосугузорӣ ба ҳуҷҷатҳои расмии мақомоти прокуратура, мақомоти суд, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, идораи нотариявӣ ки барои ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои шахси ваколатдор мусоидат мекунад. бино бо истифода аз масолиҳи босифат ва таҷҳизоти муосир сохта шуда
ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди мақомоти давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. мо кормандони асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода додани бинои нави замонавии маъмурии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипоси беандоза менамоем. кӯшиш менамоем ба боварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовор бошем. якдилона, содиқона ба ватану халқи худ хизмат менамоем. бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар ин ҷо ҷойгир карда шуд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. имрӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ маънидод намуданд. муҳтарам кормандони мақомоти адлия, дар арафаи ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлияро ки натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ мебошад, ба ҳамаи шумо табрик мегӯям. дар давраи соҳибистиқлолӣ ташаккули давлати соҳибихтиёру демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳадафи асосии ҷомеаи мо эълон гардида заминаҳои устувори рушди низоми ҳуқуқӣ ва волояти қонун гузошта шуданд. Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад ва маҳз ҳамин принсип тақозо менамояд ки фаъолияти тамоми бахшҳои ҳаёти давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон дар доираи қонун амалӣ карда шавад. чунин низоми давлатдорӣ мақомоти адлияро вазифадор месозад ки барои таъмини бомароми сиёсати давлатӣ дар самти ҳуқуқэҷодкунӣ, расонидани ёрии ҳуқуқӣ, баранбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, экспертизаи судӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. мақомоти адлияи Тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. дар шароити муосир ки ҷомеа пайваста рушд мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятӣ шаклҳои нав пайдо менамоянд, нақши мақомоти адлия боз ҳам бештар мегардад. зеро бемавҷудияти низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва назорати самараноки қонунгузорӣ, пешрафти иқтисодӣ
ثبات سیاسی و رشد اجتماعی دولت تامین شده نمیتواند. امروز یگان ساحه حیات جامعه، خواه اقتصاد، خواه صاحبکاری، خواه فعالیت اجتماعی و فرهنگی و خواه نظام اداره کنی دولتی به فعالیت منظم و هم آهنگسازی مقامات عدلیه ثمرناک فعالیت کرده نمیتواند. از این نقطه نظر بنای نوی وزارت عدلیه که امروز افتتاح گردید تنها یک انشاءات معمولی نیست، بلکه افاده احترام به قانون، عدالت و پایداری استقلال ملی می باشد. حاضرین گرامی، تاریخ نظام عدلیه تاجیک با تاریخ طولانی دولتداری و سرنوشت ملت پیوند ناگسستنی دارد. نیاگان ما ارزش‌های عمومی انسانی بخصوص عدالت، عنعنه‌های دولتداری، قانون محوری و فرهنگ حقوقی را هنوز هزار سالها قبل آفریده به اهل بشر تقدیم کردند. کوروش کبیر که با نام کوروش بزرگ نیز یاد می شود و بنیادگذار نخستین امپریا در تاریخ یعنی دولتداری آریایی هخامنشی می باشد، همچون رمزی عدالت پروری، تحملگرایی و احترام و رعایت حقوق انسان در تمدن بشر مقام خاص و برجسته دارد. از جانب سازمان با نفوذ یونسکو قبول گردیدن قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش کبیر، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی که با تشبث تاجیکستان صورت گرفت، گواه این گفته ها و باعث افتخار هر یک ما می باشد. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی با مقصد تحکیم دولتداری ملی و تامین نمودن رشد نظام حقوقی کشور اصلاحات فراگیر حقوقی عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. در این دوره نظام قانونگذاری ملی مکمل گردید و زمینه‌های حقوقی پیشرفت استوار جامعه، پایه‌های استقلال دولتی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان تحکیم بخشیده شدند. قابل ذکر است که از جانب حکومت مملکت دایر به فراهم آوردن شرایط کاری کارمندان مقامات عدلیه در سالهای صاحب استقلالی در 33 شهر و ناحیه کشور بناهای خوشتر و زمانوی مرکزهای عدلیه بنیاد کرده شدند. در 5 شهر و ناحیه دیگر بناهای معمولی پر تعمیر و از نوسازی و با شرایط و امکانیت‌های زمانوی تامین گردیدند. در این دوره جهت تامین نمودن دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی حقوقی مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی تأسیس داده شد. فعالیت مؤسسه مذکور بر رسانیدن یاری حقوقی رایگان به گروه‌های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان، شخصان معیوب، مهاجران و عائله‌های کم‌بضاعت روانه گردیده است. در این روند جاری نمودن کنسپسیون حکومت الکترونی، تشکیل مخزن‌های متمرکز اطلاعاتی و حقوقی، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، تکمیل فعالیت نوتریات و مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی از جمله تدبیرهای می باشند که با بلند برداشتن شفافیت دسترسی شهروندان، خدمت‌رسانی‌های دولتی و تحکیم عدالت اجتماعی
مساعدت می‌نمایند. در نتیجه اصلاحات پیگیرانه و تدبیرهای در نظام عدلیه عملی گردیده، نشان دهنده‌های فعالیت ساحه و حجم خدمت‌رسانی‌های دولتی پیوسته افزایش یافت. مثلا سال 2015 از حساب باج دولتی مبلغ خدمت‌رسانی‌های دولتی و دیگر پرداخت‌ها به بودجه دولتی 45 میلیون سومانی وارد گردیده بود. این نشان دهنده در سال 2025 به 311 میلیون رسیده، بیش از 7 برابر افزایش یافته است. مقامات عدلیه در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیز نقش موثر دارد. چاره‌بینی‌هایی که مقامات در این سمت برگزار می‌کنند در تحکیم ولایت قانون، پیشگیری کردن جنایتکاری و بلند برداشتن معرفت حقوقی اعضای جامعه سهم ارزشمندی گذارند. زیرا جامعه پیشرفته پیش از همه به شهروندانی که صاحب معرفت بوده قانون را احترام و رعایت می‌کنند تکیه می‌نماید. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساس استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهم زندگی آسایشته مردم میباشد. محض رعایت قانون میتواند ثبات جامعه، حفظ منفعت‌های ملی، رشد اقتصادی و تحکیم دولتداری ملی را تأمین نماید. به رعایت قانون، به احترام به ارزش‌های حقوقی و به مسئولیت شهروندی هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیتواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیبات حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروندی مملکت میباشد. محض به همین خاطر و به مناسبت 30 سالگی کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب اصلاح ما سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلان نمودیم. شهروندان کشور این اقدام را خیلی خوش پذیرفتند و آن به خیلی بهتر گردیدن فرهنگ حقوقی اهالی مساعدت نمود. ولی تاکید می‌سازم که کارها وابسته به بلند برداشتن فرهنگ حقوقی جامعه نباید تنها در دایره یک سال محدود گردند. این روند همچون سمت مهمی فعالیت جامعه و دولت باید دائمی پیش برده شود. بنابراین وزارت عدلیه وظیفه‌دار است که کار را جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیده، آن را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود شمارد. حاضرین گرامی، امروز تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و عضو فعال جامعه جهانی در عرصه بین المللی موقع شایسته و ارزشمندی خود را دارد. دولت ما همچون کشور صلح‌پرور، تشبثکار و جانبدار همکاری‌های سازنده اعتراف گردیده تشبث‌های بین المللی آن از جانب جامعه جهانی پیوسته دستگیری می‌یابد. از جمله جامعه جهانی تجربه تاجیکستان را عاید به اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی به صفت تجربه موفق و قابل قبول اعتراف نمود. با در نظر داشت اهمیت این مسئله، تشبث نوبتی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافت و 12 دکبر سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه سال 2027 را سال بین المللی معرفت حقوقی اعلان کرد.
این تشبوس مهم نشانه اعتراف نقش کشور ما در تحکیم ولایت قانون، بلند برداشتن معرفت حقوقی، رشد فرهنگ حقوقی و پیشبرد ارزش‌های دموکراسی در سطح بین المللی میباشد. ما اطمینان کامل داریم که اعلان گردیدن سال بین المللی معرفت حقوقی با گسترش همکاری‌های بین المللی، تحکیم فرهنگ حقوقی و بلند برداشتن احترام به قانون و حقوق و آزادی‌های انسان در سطح جهانی مساعدت خواهد کرد. و ما لازم است که ما باید حقوق شناسای سطح بین المللی بیشتر داشته باشیم. یک چند زبان‌های خارجی را باید به درجه زبان مادری دانند. تاجیکستان را در عرصه بین المللی حمایه و نمایندگی کرده توانند. از این رو وزارت عدلیه همچون مقام وکالتدار باید پیشبرنده و هماهنگساز این اقدام باشد و نقش کلیدی خود را در عملی سازی سال بین المللی معرفت حقوقی اجرا نماید. ضرور است که جهت آماده نمودن چاره‌بینی‌های مهم سطح بین المللی و دولتی، کنفرانس و نشست‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها از حالا کارهای عملی آغاز کرده شوند. حاضرین ارجمند، تحلیلان نشان می‌دهند که با وجود تدریجاً بهتر گردیدن کار مقامات عدلیه در فعالیت آنها هنوز هم بعضی کمبودی و نارسایی به نظر می‌رسد. حاضرین ارجمند، مخصوصاً تاکید باید کرد که صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی به حکومت مملکت پیشنهاد شونده هنوز با طلبات پورا جوابگو نیست. کارمندان وزارت به مسئله سنجش حقوقی لایحه سندهای معیاری حقوقی از لحاظ طلبات قانونگذاری دقت اولین درجه ظاهر نمی‌کنند. در نتیجه قسمی از لایحه‌ها در دستگاه اجرایی پرزیدنت تکمیل داده می‌شوند. از این لحاظ رهبریت وزارت را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. همچنین تأکید می‌نمایم که در شرایط گسترش مناسبت‌های بین المللی، افزایش عهده‌داری‌های شرطنامه‌ای و ضرورت حمایه منفعت‌های ملی، نارسایی کادرهای بلند اختصاص در ساحه حقوق بین المللی همانا باعث نگرانی می‌باشد. کار در سمت بقیه‌گیری و نظارت فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می‌نماید. ضرور است که مسئله مطابق بودن فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی با مقصدهای آیین‌ناموی آنها پورا تحت نظارت قرار داده، حسابات مالیوی آنها بخصوص عاید به درآمد و خراجات در سامانه مقامات عدلیه جای کرده شود. با وجود قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره یاری حقوقی و تأسیس مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی، فعالیت مقامات در این سمت نیز نظارت نیست. از این رو ضرور است که فعالیت عاید به رسانیدن اطلاعات حقوقی به اهالی، از جمله با راه گذرانیدن جلسه‌های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها جهت بلند برداشتن سطح دانش‌های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث‌های حقوقی آنها جانا کرده شد. تحلیلات نشان می‌دهند که کارهای فرماندهی عاید به قانون‌های نو قبول کرده شده اکثر وقت با اصول‌های کهنه یعنی مجلس‌های رسمی گذرانیده می‌شود. استفاده شبکه‌های اجتماعی و واسطه‌های معاصر اطلاعاتی برای تربیت و جلب جوانان در رویه احترام و رعایت قانون یعنی تربیت حقوقی آنها حالا هم ناکفایه میباشد. فعالیت مقامات عدلیه در سمت خدمت‌رسانی‌های دولتی نیز بهبودی را طلب می‌کند. هرچند که در ساحه روند رقمی کنونی برآماده شده است، ولی سرعت رشد آن
ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест. мувофиқи маълумот дар феҳристи хизматрасониҳои давлатӣ 72 намуди хизматрасониҳои давлатӣ ба вазорати адлия масъул мебошад. аммо ҳоло танҳо 9 намуди онҳо тавассути портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ дастрас мебошад, ки ин барои мақоми масъули соҳаи хизматрасониҳои муҳими ҳуқуқӣ қонеъкунанда нест. нигоҳ доштани хизматрасониҳо дар шакли коғазӣ, навбатҳои сунъӣ, муроҷиати такрории шаҳрвандон, талаб намудани ҳуҷҷатҳои зиёдатӣ боиси ба вуҷуд омадани норизоияти мардум ва ҳолатҳои карусонӣ мегардад. ҳолатҳои саривақт баррасӣ накардани муроҷиати корафтодагон ва муносибати дағалонаи кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ нотариати давлатӣ ва ба таври сунъӣ ба кашокорӣ роҳ додан ҳоло ҳам ҷой дорад. тибқи таҳлилҳо аз соли 2016 то соли 2025 танҳо ба дастгоҳи иҷроии президент вобаста ба фаъолияти мақомоти адлия 1200 муроҷиат аз ҷумла нисбат ба фаъолияти кормандон 314 шикоят ворид шудааст. самти экспертизаи судӣ ва криминалистӣ масъалаест, ки ҳалли он таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад. зеро маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистӣ бо техникаи таҷҳиёти муосир пурра таъмин нест ва дар ин сохтор норасоии мутахассисони соҳаҳои алоҳида мавҷуд аст. чунин ҳолат боиси нопурра таҳия шудани хулосаҳои мутахассисон, кашол ёфтани тафтишоти пешакӣ ва қабул шудани қарорҳои баҳсот мегардад. ҳамчунин таъкид месозам, ки ҳолатҳои ба ҳуқуқвайронкунӣ махсус ба кирдорҳои дорои хусусияти коррупсионӣ даст задани баъзе кормандони мақомоти адлия ҳоло ҳам ҷой дорад. тибқи маълумоти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар 10 соли охир, яъне аз соли 2016 то ба имрӯз 129 нафар кормандони мақомоти адлия даст ба ҷиноятҳои коррупсионӣ заданд. ин шумораи кам нест. аз ҷониби мақомоти прокуратура дар ин давра нисбат ба кормандони масъули вазорати адлия ва сохторҳои тобеи он 121 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. аз ин шумора 15 парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба кормандони идораи нотариалии шаҳру ноёл, 30 парванда нисбат ба роҳбарону кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва 76 парванда нисбат ба масъулини муассисаҳои низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ оғоз гардидааст. сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ яке аз сохторҳои муҳими вазорати адлия мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт ҳолатҳои вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ, содир намудани ҷиноят ва дигар қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандони сарраёсат, инчунин ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои хизматӣ, ки боиси вайрон гардидани ҳуқуқу озодиҳои гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандагон ва маҳкумшудагон гардиданд, ҳоло ҳам ҷой доранд. поквиҷдон бошед. азият кашида хондем, хоҳе ки дар асл ҳуқуқшиноси сатҳи ҷаҳонӣ шавед, байналмилалӣ шавед, соҳиби иззати эҳтиром шавед, обрӯ шавед, дар ҷомеа ҷои худатонро ёбед, дар ҳеҷ ҳолат даст ба коррупсия назаред, дар ҳеҷ ҳолат нисбат ба ватану миллати худ хиёнат накунед. баъдан соҳиби иззати эҳтиром мешавед. сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ васфадор карда мешавад, ки низоми назорати дохилӣ, корҳои оперативӣ, интихоби кадрҳо, омӯзиши вазъи равонии кормандон ва маҳкумшудагон, пешгирӣ кардани воридшавии ашёи манъшуда ба дохили муассисаҳои ислоҳӣ ва риояи волояти қонунро пурра бозбинӣ ва таҷдид намояд. бояд гуфт, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва
амалисозии сиёсати инсондӯстона қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв қабул гардид ки ин амал имкон медиҳад то шахсони даст ба ҷиноят зада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргардад. бинобар ин роҳбарияти сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазифадор аст ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда зимни татбиқи қонун ва омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. комиссияи давлатӣ таъсис додем, назорат кунем. мо дар таърих ин қадар шумора афв накарда будем. бевосита 11 000 озод шуданд. нисбати онҳое ки озод нашуданд қонуни афв татбиқ шудааст, муҳлатҳо кам шуданд. онҳое ки ҷавоб шуданд рафтанд тарбия карда мондан корро. мувад кӯшиш кунем ки онҳо бо ҷои кор таъмин шаванд. ҷои кор дошта бошад, қисми зиёдаш роҳи дуруста меравад, дар паҳлӯи аҳли оилашон ё падару модаршон кору зиндагӣ фаъолият мекунанд. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар назди мақомоти адлия вазифаҳои муҳим ва масъулияти боз ҳам бештар қарор доранд. бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шуд. дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби мақоми олии қонунгузории кишвар 2265 қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо ва қонунҳо ки муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медароранд қабул карда шуд. аз ҷумла нақши қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи мақоми омӯзгор басо муҳим мебошад. дар идомаи ин раванд бояд қонунҳои таҳия ва қабул карда шаванд ки ба танзими муносибатҳои нави ҷомеа нигаронида шуданд ва вазорати адлия вазифадор аст ки дар ин самт фаъолона саҳм гузорад. рушди технологияҳои муосир, рақимикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб мераванд. дар ин раванд зарур аст ки бо масъалаҳои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори аввалиндараҷа дода шавад. факултаҳои ҳуқуқшиносии тамоми донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлаката ҳатман омӯзиши забонҳои русӣ, англисиро баро омода накун. барои мо кадр дар кор мо мегирем, аз сохтору мақомотҳо гулчӣ карда мегирем. онҳое ки сатҳи касбият доранд, онҳое ки 3-4 забони хориҷиро медонанд. бинои нави вазорати адлия ки имрӯз мавриди истифода қарор дода шуд, боз як иқдоми муҳим дар самти беҳтар намудани шароити фаъолияти кормандони соҳа мебошад. фароҳам овардани шароити муосири корӣ, мақсади муосири войгонӣ ва технологияҳои нав барои хизматчиёни давлатӣ ба баланд гардидани сифати хизматрасониҳо ва иҷрои самараноки вазифаҳо мусоидат менамояд. аз ин рӯ ба кормандони мақомоти адлия зарур аст